Dilai Police Station ke parlo Dilai to war krong thom ka che to along raikom sai khia tum pen kiritar lip asai ke deng hud Dimapur anat pen ke wang bom Scorpio agari registration number AS05G 0931 along honthe meme heroin ke neptun long EC Arsik jit angkrak pen beer ta ke long ateng pen Dilai Police Station angkang ke damtang pai pai ni phai kriner ke barni Dilai to war krong thom ka che to along raikom sai khia tum kiritar lip asai ke deng hud ihum AS05G 0931 Scorpio long honthe meme heroin sabun hom pen ke thavet hom plikabra truck kinep long kinep dun long check Scorpio gari aphan karagaung raikom sai khia hin pen towar pikiri talip adima long pen si khang dun lo bonta gari abang raikom sai khi ke ton kilang adima long pen parbor idetsi nang kajulo bang so phi Dilai towar krong thomolong kiri talip adima long ansi nep dun long lo Scorpio gari kate warabang heroin ke patuji aphan pura ingnamajo bitekang joy bonta bang solong kachirap dona bang pu Golaghat district Sarpathar PS angtang Sarpathar rong sopia long kedo Jainal Ali asopo Sanju Ali artaningkan likebra ke thom Barpathar long pen nang nepsi ke patu tekang joy a heroin ke pari damchi aphan ponlo laso ke pon ateng pen ingnamajo long pen sabuna homalong ke thapvet Komplikabra truck a heroin long pondo. Kilong ponlok a heroin kadu kawe gram pharo phora plikabra ke thom tokbor truck highway an plengpon. Bangso kiri taliba sai ke deng ponalong John Das EPS ke ja ponalong khatkhati OC Dilai OC Barpathar OC pen ke danglok Golaghat police abitong atu cherap chetodun. Dilai pen bijoy rongpi karbing long life